População ia Timor-Leste, maioria consumo aihan importação, nebe contaminado ho química. No químico ne bele afeta ba Saudi. Ora rainha maioria que tem a população sira consumo nebe makan importa hosi pasal sira. Libuba hasil nebe makan konserva ho química sira. Lo sini kata buat nebe makan naran química ini afeta ba Saudi ni sira. Afeta ba Saudi a longo prazo ni sira. Libu masuk kanker parte da hosi ita konsum bahan nebe makan ia química lá e depois ele falamos das condições de saúde nebe makan ita bela kata afeta hosi hasil contaminado química sana e mesmo tempo não afeta ba Italia Hanoi afeta ba Italia Dakota nebe makan sensitif ba ini harus bayar itu organ cerebral ba rins ba Italia atem bacernya itu faktor nebe makan kontamoi ba bela hamus morasir nebe makan afeta ba ita isi Kamarane maka kita bagian kata risiko ida hosi ahan sira nebe contaminado químico e depois conservação lado dia e depois faktor yang nebe impacto kita untuk saúde limba kita nebe maka konsum ahan sira nebe maka conserva ayur químico sira